Finally, to the great, proud people of Iran, I say tonight that the hour of your freedom is at hand. Stay sheltered. Don't leave your home. It's very dangerous outside. Umuyobozi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Perezida Donald Trump yongeye gushyira hanze ubutumwa asa nkongera kuburira abantu bose basuzuguye Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bavuga ko bagiye guhura no kuboko gukomeye kwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse mu ntambara yavuze n'intambara iri kubera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo agomba guhagarika, aho rwose yongeye gutangaza ko u Rwanda ndetse narwo ruri mu bihugu byagiranye amasezerano ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko nanone ngo amasezerano niyubahirizwa. Perezida Donald Trump yavuze ko kandi ko Rwanda cyangwa se yemeje ko u Rwanda rwahamagaye rusaba ko rutafatirwa ibihano kandi rwiteguye gushira mu bikorwa ibyo baganiriye, ariko ngingabo zabo nanobu zikaba zikiri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bwana Donald Trump n'abandi bayobozi bo muri White House nta kindi cyifuzo bafite usibye kubona mama 23 ndetse n'ingabo z'u Rwanda bose bashize intwaro hasi basubiye inyuma, bafuye mu bisagara cyangwa se mu bice byose bafashe bakabisubiza leta ikaba ariyo ibikontorora. Mu gihe mama 23 kandi nahise ishyira hanze irindi tangazo ndetse rigaragaza ko bashotowe cyane na leta ndetse ibarasa mu bice bakontorora, bityo ngo bakaba bagiye guhura n'umujinya no kwihorera kwabo. Mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitangaje ikintu giteye ubwoba cyane kuri no mutwe n'u Rwanda ndetse aya mahoro bashaka kugarura Kinshasa mu ntambara imaze imyaka irenga 30 imaze guhitana miliyoni zigera kuri 7 zinarenga, ndetse na n'ubu n'aka kanya abantu bakaba bagipfa abishwe n'ibitero bigabwa n'impande zombi, ari gihe binafata n'abaturage bikaba bibatwaye ubuzima ari inzira karengane. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yatangaje ko babonye imirambo igera ku 170 yo mu bwoko bw'abahutu, bakayibona muri Uvira nyuma y'uko mama 23 ihasohotse. Batangaje ko ubwo bari barimo baragera cyangwa se bacungacunga banakontorora neza babonye umwobo urimwo imirambo y'abantu bo mu bwoko bw'abahutu nyuma y'uko mama 23 ihafashe. Bivuga ko bivuganye bamwe mu basivile ndetse urumva ko harimo harabubwicanyi buteye ubwoba. Mu gihe kandi na mama 23 ishinja leta ya Kinshasa kwivugana abakongomani bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda ndetse ubwo mu bwoko bw'abatutsi, bakaba bavuga ko hano harimo haragenda haba itsemba bwoko ry'amoko yombi. Mama 23 irimo irica abahutu kuko si n'ubwa mbere bivugwa, kubera ko n'ubundi bwa mbere igeze gushinjwa abarenga 300 yiciye mu gihe bitandukanye imirambo yayo ikayiroha mu mazi. Ibyo ngibyo bivuga ko yanabihakanye yivuye inyuma. Bamwe bakavuga ko ngo rwose abantu bafite isano na FDLR rwose wicwa nta kabuza, arimo n'impinja n'abana batoya cyane ngo bakoresheje imihoro, abandi bakoresha imbunda n'ivyuma ngo kubera ko bafite isano n'aba FDLR bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Patrick Muyaya, ndavuga umuvugizi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, yongeye gutangaza ikintu giteye ubwoba ndetse ibyanatumye abantu benshi bibaza ibibazo bigiye bitandukanye. Yavuze ko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na rurimi rw'Ikinyarwanda cyangwa se Abanyarwanda cyangwa se Abakongomani bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda bahaba, ahubwo haba ururimi rw'Igihutu. Ibi ngibi yagarutseho ubwo ari mu nama y'Ubufaransa ndetse abigarukaho ibintu byanavuzweho na Olivier Nduhungirehe akaba Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga mu Rwanda. Yavuze ko ubwo Abakongomani cyangwa se abanyamurenge bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda byemezwa ko atari abakongomani ahubwo ari abanyamahanga baturutse mu bindi bihugu bakaza kuzengereza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yavuze ko ari byo bibaraje ishinga rwose, umva ko harimo ikibazo gikomeye cyane kumva ko leta ya Kinshasa ivuga ko n'abaturage b'abakongomani bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda ahubwo bavuga ururimi rw'Igihutu, uko byasobanuwe na Patrick Muyaya, umuvugizi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibyazanye no munsi ni byo kubabwira Perezida Donald Trump yatangaje iki, yavuze iki kuri amashusho n'ubundi natangiye ndi kubanzaho, ariko nanone ntabwo ndibuze kugaruramo amajwi menshi cyane, gusa nabyo ndagenda menyuramo nihuse. Ese iyi ntambara iri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iraza kurangira? Mu minsi ishize mwabonye amakuru ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye avuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zakuyeho ibihano zafatiye u Rwanda cyangwa se ibyo gufatira u Rwanda ibihano byavanyweho, ariko amakuru ngo siko bimeze. Baravuga ko ari umusenateri witwa Graham akaba ari inshuti cyane na Perezida Donald Trump ndetse na Perezida Paul Kagame. Uyu musenateri niwe Perezida Paul Kagame yanyuzeho kuri telefone ngaburizamwo ibi bihano byari bigiye gufatirwa abayobozi b'u Rwanda n'abama 23 nibagiye n'u Rwanda muri rusange. Ariko hari amakuru avuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Kongere cyangwa se
mu kanama nkemurampaka muri White House bategeze bemeranya icyo guhagarika ibihano byashakaga gufatira u Rwanda. Bavuga ko baba batesheje amasezerano muri Washington DC kwa ko bafite ubwoba kazata agaciro cyangwa se zanga kubahirizwa. Ari nabyo navuze ruguru ngo icyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifuza nuko mama 23 yasubiza intwaro hasi igahita isubira inyuma ikanava no mu bice byose yafashe kimwe n'ingabo z'u Rwanda nk'uko bitangazwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kubera ko n'ubundi Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bafitanye imikoranire ndetse n'ubushuti cyane mu buryo bwa diplomasi, abazi neza gusesengura ibya politike bavuga ko ari nayo turufu cyangwa se yo intambwe Perezida Antonio Felix Tshisekedi ashobora kuzatsindisha mama 23, dore ko n'ubu ngubu asigaye afite imbaraga zisigaye zinahanura drone, dore ko M23 mu minsi ishize yashatse kurashisha drone zigera kuri 3 zose zikajamingwa bikarangira zikubiswa hasi, mu gihe kandi FARDC irimo irakoresha drone zitajya zibasha kujamirwa kugira ngo ziyobye ziba zasubizwa hasi cyangwa se ziba zaraswa. Kuva ku itariki 24 haba cyangwa se ku itariki 23 haba ibitero bikomeye cyane kugeza binahitanye umwe mu basirikare bakomeye cyane Colonel W'Ingoma wa AFC 23. Biravuga ko n'ubundi harimo harakoreshwa drone zikomeye cyane harimo nk'itwa ngo Wings Dragon cyangwa se Mabaya Dragon ikomoka mu gihugu cy'Ubushinwa ihambaye cyane, Sukhoi 30, Sukhoi 25 n'izindi za H-450 izindi zigiye zitandukanye zitwa ngo ni Jing Hang Flight cyangwa se ikari drone nayo ikomoka mu gihugu cy'Ubushinwa, ubwo rero zinamvuze ni Shinwa. Izi drone zifite ubushobozi bwo kwikorera ibiro birenga 500 by'ibisasu harimo na za misile zirenga 6 kandi zikagendera kuri kilometero zirenga 600 mu isaha, ikaba ifite ubushobozi bwo kurasira hejuru kuri kilometero 15 kandi nihushe igipimo iriho, ariko ikaba itabasha kujamingwa na system n'ikoranabuhanga bwa mbere AFC 23 yakoreshaga ihanura za Sukhoi 25 bwajyaga mwumva ko bahanuye. Akaba ariyo mpamvu rero zirimo ziragenda zirasa hirya no hino ku birindiro bya FC 23. Ibyo byose rero bikagahita bivuga ko bishobora kuba byaratutswe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika zahawe urutonde rw'ibirombe bigomba kuzacukuramwe amabuye y'agaciro akazajya natunganywa akorezwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, dore ko kandi Leta ya Kinshasa yasabye Leta Zunze Ubumwe za Amerika gushoramwe arenga miliyoni 100 z'amadolari kugira ngo hatunganywe neza hazajya hacukurwa amabuye y'agaciro ndetse kugira ngo n'abakora bahagire ubuzima bwiza batazajya bahura n'impanuka. Ibyo byose Leta Zunze Ubumwe za Amerika zarabyemeye kandi ziteguye kubikora. Bamwe bavuze ko impamvu Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitabashije kubanza kubikurikirana no kubera intambara iri kubera muri Repubulika batabashije gukurikirana intambara ikorera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, babanje gukurikirana iby'intambara iri kuba muri Iran ihanganishije Abayisiraheli ndetse na Iran na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, dore ko ku munsi w'ejo ibintu byari byabaye bibi cyane kurushaho, aho misile zirenga 30 zaguye ku butaka bwa Iran zikanahitana abanyeshuri bagera kuri 40 kubera ko zanaguye mu kigo cy'amashuri, ndetse izindi zikagwa mu bice bigiye bitandukanye no kugeza zivuganye minisitiri wa kiriya gihugu, minisitiri w'ingabo ubwo niwe ndi kuvuga, ndetse n'umuyobozi w'ikirenga wa Iran nawe akaba yaritavye Imana, ubwo ndavuga Ayatollah. Biravuga ko rero Iran nayo yatangaje ko yarangije icyiciro cya mbere cy'ibitero byo mu bihugu biri cyangwa se byo mu bihugu birindwi ndetse n'ibirindiro bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika by'igisirikare cyawe. Ivuga ko kandi hari ibindi bitero ibirategura. Yavuze ko ibitero byayo byagenze neza, none ikaba igiye gutangira icyiciro cya kabiri. Biravuga ko nyuma y'isengesho rya Isha Shake Magharibi ndetse no kuvuga ngo iri joro bashobora kongera gutera cyangwa se bakongera bagatangira icyiciro cya kabiri, aricyo cyahawe izina ryitwa ngo Operation True Promise 4 cyangwa se ngo ni operation nyine y'ukuri mu isezerano rya kane. Abanyegihugu bo mu bihugu bitandukanye byo muri Middle East bavuga ko Iran iba iri imbere cyane mu bitero byo mu ijoro. Rero ngo icyo gikorwa kirongoye cyane n'umukuru w'ingabo ubwiwe atoca asize inyuma cyangwa se atapfa asize inyuma atagabye. Umukuru w'ingabo rero hariya nawe akaba avuga ko yiteguye gukora ibishoboka byose. Igitero rero cya Amerika na Israel, Iran yasezeranyije gukoresha ubushobozi bwose bwo kwirwanaho no kurinda usugire bwayo. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Iran ariwe bita ngo Abbas Arghchi avuga ko yavuganye kuri telefone yavuze ko yavuganye kuri telefone ndetse na ibihugu bigiye bitandukanye nka Saudi Arabia ndetse ngo basaba ngo ni UAE
ubwo ni muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, Qatar, Kuwait, Bahrain na Iraq. abibutsa ko inshingano zabo ari ukudatuma ibigo by'ubutaka cyangwa se ubutaka bwabo bukoreshwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel mu kubagabaho ibitero. Avuga ko ibyo ngibyo nibiramuka bibaye bazaba batangije intambara mu karere kose, bazaba batangije intambara itazahita irangira mu buryo bworoshye. Rero kandi si ayo makuru gusa hari, baravuga ko abenshi bagiye bapfa mu bayobozi ba Iran kubera ko ngo nka minisitiri w'ingabo witwa ngo Amir Nasirahederi yiciwe mu bitero bya Israel na Amerika, ndetse bigamije guhirika ubutegetsi bwa Iran, dore ko nacyo bifuza nka Perezida Donald Trump. Rero niwe tugiye kumva ijambo ryiwe no tunasoza ariko reka mbanze mubwire ijambo rya Perezida Donald Trump avuga kuri Iran, avuga kuri Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'u Rwanda. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku munsi w'ejo ubwo yageraga cyangwa se yagenaga itangazo abenegihugu ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yagize ati ndagira ngo mbamenyesha ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubwo yamavuga ku bitero bya Iran ziteguye kwerekana ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari cyo gihugu cya mbere ku isi gifite ukuboko gukomeye cyane kandi nta muntu n'umwe uteze kuba rwose yahangana n'ukuboko kwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ati tugiye kugaba ibitero kuri Iran, ariko kandi ibyo bitero kuri Iran tugiye kugaba cyangwa se tugiye kubikorera abana bacu ahazaza ha Amerika. Ati ntabwo tuzijya twemera ko Iran itunga ibisasu bya kirimbuzi ushaka kuzakoreshwa mu bihe biri imbere bitera abana bacu ubwoba, abanyagihugu cyacu ubwoba. Kandi murabizi ko Iran ifite ubushobozi kandi inacura intwaro zishobora no kwambukiranya imipaka zikaba zava muri Iran zikaba zajyana muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kandi Iran ifite ubushobozi cyangwa se ngo ufite zimwe muri za misile zishobora kwambukiranya impaka zikaba zagwa ku butaka bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibintu Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibona ko bishobora kuba byateza ingaruka kwa ko kiriya gihugu cy'Abarabu ubundi kiba ari igihugu cyironda cyane, kiba ari igihugu cyanga Abanyamerika, Abanya-Israel by'umwihariko ngo abantu baba Catholic bari abantu rero igihugu kidatinya kwica abenegihugu bacyo n'abandi bantu bo hanze y'igihugu ntabwo cyabahereza. Bako buriyangira n'abene igihugu cyabo birabicuka ko bari baranze nyine ngo abaturage bigaragambye Iran n'igiye zikoresha abasirikare bayo kwica abasivili, kubera ko yari bize ko nta batari buze ko barasa ko babaga bazi ko ari kwica bene wabo, ahubwo bazanye abantu bo hanze abacancuro abakomoka mu mitwe y'iterabwoba ya Islam n'ahandi hagiye hatandukanye, rero bakoreshwa nyine muri ibyo bitero. Leta Zunze Ubumwe za Amerika rero zavuze ko ibyo ngibyo zitazigira zibyemera. Bongera no gutangaza rero ko itigeze yirengagiza intambara iri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nk'uko yabitangaje nk'ikibazo yabajijwe n'umunyamakuru, avuga ko ibiri kuhabera bizi, avuga ko amakuru ariko yakurikirana kandi navyo biri ku murongo bifite igihe cyabyo kugira ngo navyo bize bishire ku murongo. Yavuze ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitazigera zihanganira buri muntu wese cyangwa se buri umwe wese wo ku isi kuba yashaka kuba yakora ibintu nyine bihohotera byihitana ubuzima bw'abantu, kugeza ubwo yavuze ko buri muyobozi wese wishe inyuma y'intambara yabaye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse yaba ari umuntu ku giti cye cyangwa se amashyaka runaka, ibintu byabo bizagira umurongo cyangwa se bizagira ku iherezo bakaba bahura n'ibihano bikakaye kuri ibyo bikorwa bazaba baratangije byahitanye ubuzima bw'abantu. Ibyo ngibyo niko bimeze. Rero AFC nayo yasohoye itangazo ishimangira ko ibitero yagabweho na Leta ya Kinshasa byagize ingaruka zikomeye cyane, byahitanye umwe mu basirikare Colonel Nanga. Umusirikare utagaruka mu ruhame nawe yari kumwe na Colonel Nanga, yari kumwe na Colonel Wiringoma. Ntibiremezwa niba yarapfuye cyangwa se akiri muzima cyangwa se arwaye, gusa benshi bavuga ko ameze nabi arwaye. Nubwo ari amakuru nyine ntabwo tubyemeza kuko ntabwo biratangazwa na ngo nibitangaza uzabimenya uzabyumva. Hano ngiye gusubikira kino kiganiro, Imana ibaha ibyo kurya, amafaranga n'ubuzima buzima. Hari amakuru ko ngoma 23 n'ifite abacanshuro, ifite ngabacanshuro bagiye kurwana muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nabyo reka tubihanga amaso. Niba ari ubwa mbere urugeze kuri no muyoboro n'ugiye udakanze sabone cyangwa se subscribe, share, like, comment, tuzatubasha kubana n'ibindi bikorwa byacu bya buri munsi tugutegura kazi no kugezaho ibihe birebire. Kanda share kandi like, muri comment ibitekerezo byawe n'ibindi. Ciao turi kumwe, Imana ibarinde. Pepe ushaka dukurikirana ko zindi bwa nkoranyambaga zacu mu Instagram, Facebook, X, Twitter.